imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami z antyfony na wejście rozpoczynamy nasz udział w tej niedzieli, w kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Pan Jezus gromadzi nas na słuchanie Słowa Bożego, na łamanie chleba. Stajemy na pewno przed Nim w prawdzie i patrząc na nasze życie, dostrzegamy nasze słabości, naszą grzeszność, więc pełni w Boże miłosierdzie, ufni wszechmoc Boga Wszechmogącego. Chcemy prosić, aby czas Wielkiego Postu rzeczywiście przemienił nasze serce, nasze postępowanie ku lepszemu. Chrystus woła do każdego człowieka, abyśmy czynili pokutę, nawracali się i przemieniali swoje życie. Więc prośmy, aby to zawolanie było czynnie realizowane w naszym codziennym życiu. Podczas obecnej mszy świętej pragniemy modlić się w następujących intencjach i prośbach. Pierwsza intencja, modlimy się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silni, aby dobry Bóg błogosławił dla nas zdrowiem, potrzebnymi darami i łaskami. Za wszystkich mieszkańców naszego miasta Lida, za cały nasz kraj, prosząc, aby dobry Bóg wspierał każdego człowieka swoim błogosławieństwem. Modlimy się za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych, o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i za wszystkich powołanych z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin, jak również polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych wiernych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych zmarłego księdza Józefa, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Druga intencja, pragniemy modlić się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte lata od Ludmiły Iwódź i prosimy dla niej przede wszystkim o szybki powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Maryi Panny i dary Ducha Świętego dla niej, dla jej rodziny i także modlimy się o światło Ducha Świętego dla lekarzy. I jako wspomnienie pragniemy modlić się w prośbie dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte lata od Maryi Zmitrowicz. Również prosimy dla niej, dla jej rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Maryi Panny, łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego na co dzień. Jak również polecamy Bożemu miłosierdziu w dniu dzisiejszym w szczególny sposób świętej pamięci zmarłego księdza Ryszarda Jakubca, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył jego duszę nagrodą wiekuistą w niebie. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia duszy i ciała. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw Boża w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Módlmy się. Panie Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwę i jałmużnę. Przyjmij nasze pokorne przyznania się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas swoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej, Choreb. Wtedy ukazał się mu anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz, zbliżył się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżył, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał do Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: dosyć, napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela: Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenie. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostola do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był i Chrystus. Lecz z większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu zaś, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Silu i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjalawia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Калі не навернецеся да Бога, можаце згінуць у сваім жыцці. Такім менавіта заклікам Пан Езус акцэнтуе важнасць навруцення, навяртання ў нашым жыцці. Больш таго, выясняючы гэтую справу, Пан Езус зноў жа паслугваецца прыкладам, узятым з жыцця, з тых штодзённых рэалій, з которым сустракаецца кожны чалавек. І гэтым прыкладам з'яўляецца тое, што кожная расліна, мы добра ведаем, яе прызначэнне павінна прыносіць якісьці плод, мець з гэтага ўсяго результат. І, напэўна, Пан Езус такі спосаб параўноўвае наша людское жыццё, што яно таксама павінна прынесці гэты результат, гэты плод.
І каб гэта ўсё добра зрэалізаваць, часамі ў нашым жыцці, а можа і вельмі часта патрэбнае тое, што называецца навяртаннем. Гэты працэс змены нашага жыцця на лепшае, удасканалення сваіх учынкаў, напэўна, удасканалення сваіх інтэнцый, тое, што звязана з нашым унутраным жыццём. Чалавек добра разумее, дзякуючы гэтаму, што я тое, што выконваю, усе гэтыя чыны, которые я раблю, яны маюць гэтае значэнне ў маім жыцці духоўным, згаджаецца з маім жыццём унутраным, што я разумею сэнс гэтага ўсяго, што гэта патрэбна найперш мне для маёй дасканаласці, для таго, каб добра пражыць гэтае земскае жыццё і, напэўна, як рэзультат найважнейшы з гэтага ўсяго асягнуць вечную радасць у небе. І, браты і сёстры, пан Езус таксама прыпамінае тое выдарэнне, которое адбылося у тым гістарычным моманце, калі ён жыў у жыцці земскім, а менавіта гэтае цярпенне гэтых людзей, которые з розных прычын перажывалі гэта мучаніцтва, перажывалі якіясьці ў сваім жыцці, напэўна, пераследы. Пан Езус акцэнтуе, што часамі рэзультатам гэтага ўсяго, гэтых слабасцей у нашым жыцці, тое, што чалавек мае якіясьці праблемы, звязаныя з нашымі грахамі, што чалавек дабравольна разумеючы, што гэты грэх прынясе мне шкоду, паддаецца гэтым спакусам, слабасцям, шкодзіць сабе. І як рэзультат гэтага ўсяго пазней узнікаюць гэтыя клопаты з нашым фізічным жыццём таксама, з нашай маральнасцю. Чалавек можа пачынае траціць сваю людскую годнасць. Напэўна, гэтым прыкладам з'яўляюцца, напрыклад, злыя прывычкі. Чалавек добра разумее, што гэта мне зашкодзіць, што гэта ў будучым часе можа зашкодзіць таксама і маім блізкім, майму патомству, гэтыя злыя прызвычаенні. Аднак чалавек падлягае гэтаму ўсяму, шукае якіхсьці спосабаў усправядлівіць сябе, што яшчэ цяпер малады, што яшчэ той час, калі варта скарыстацца з гэтага моманту. Пазней прыходзіць рэзультат гэтага ўсяго, гэты плод, той, который пачынае шкодзіць мне, маім блізкім. І перад гэтым усім пан Езус, як мы ўжо зазначылі, у сённяшнім святым Евангелі ў асаблівы спосаб нас да гэтага ўсяго запрашае, перасцерагае, каб не адкладваць гэты працэс навяртання на пазней, бо навруцэнне гэта не толькі шуканне слабасці ў сваіх жыцці. Гэта там, напэўна, таксама і тое, што я адкрываю сваю годнасць, тое, што ў маім жыцці добрага і стараюся гэта далей усё развіваць. Браты і сёстры, так як мы зазначылі, вяртаючыся зноў жа да гэтага прыкладу, узятага з нашага жыцця, мы добра ведаем, што такое пасадзіць расліну ў садзе, напрыклад, як гэта ўсё трэба даглядаць. І сама найважнейшае ва ўсім гэтым не тое, што чалавек пасадзіць, але сам гэты працэс. Чалавек павінен пільнаваць гэтую расліну, аберагаць яе ад розных шкоднікаў. Чалавек павінен заінвеставаць сваю працу. Часамі можа у пэўным моманце адкрыць тое, што можа недобра гэты працэс рэалізоўваў, можа штосьці перайначыў, не захоўваў гэтых нормаў, каб гэтая расліна выдала плод. І мы ведаем, што сапраўдны чалавек, который працуе в агародзе, змагаецца да апошняга, каб гэтая расліна прынесла плод. Ніхто не садзіць для таго, каб яна проста расла. Мы заўсёды чакаем якогасьці рэзультату. І таксама пан Езус яшчэ раз прыпамінае, што, напэўна, варта аб тым памятаць, што ў кожным моманце, у кожнай сітуацыі чалавек павінен памятаць аб тым, што з'яўляецца важным у вачах Пана Бога, што гэтую годнасць варта пра гэта не забываць. Мы ведаем таксама, што ёсць тая спакуса ад злога духа сказаць, што я ўжо чалавек, который перакрэслены, што я ўжо вялікі грэшнік, што я, напэўна, ўжо нічога ў сваім жыцці не змагу асягнуць. І так, як мы зазначылі, гэта з'яўляецца спакусай злога духа, каб чалавек нічога не рабіў, каб склаў рукі, апусціў рукі і сказаў, што няма сэнсу навяртацца. А Бог кажа, што ёсць сэнс. Так як гэты агароднік сённяшняга святога Евангелія, ён кажа, што я буду старацца і змагацца, каб гэтая расліна прынесла плод, каб яна дала гэты эфект, который мы чакаем. Але, браты і сёстры, найважнейшае ў гэтым усім, аб чым мы зноў жа зазначылі, гэта той працэс, а менавіта чалавек павінен заінвеставаць сваю працу, свой высілак у гэтае навяртанне, станавіцца перад сабою праўдзе, змяняючы жыцця,
напэўна, змагаючыся не адзін раз, а шмат разоў у сваім жыцці з гэтымі спакусамі, з гэтымі шкоднікамі, которые могуць знішчыць нашае жыццё і паспрыяць таму, што чалавек не прынясе гэтага плоду, якім з'яўляецца нашае вечнае збаўленне. І час Вялікага посту, браты і сёстры, гэта тая магчымасць, калі мы можам над гэтым усім задумацца і гэта ўсё яшчэ раз чынна зрэалізаваць. Браты і сёстры, час Вялікага посту, як мы зазначылі, літургія Касцёла аб гэтым прыпамінае, гэта не толькі час смутку і шукання слабасці ў сваім жыцці, гэта таксама час адкрывання сваёй вартасці, цэннасці, каштоўнасці, адкрывання сваёй унікальнасці ў жыцці, адкрывання таго, што Бог мяне адарыў здольнасцямі, талентамі, которые таксама ў маім жыцці павінны рэалізавацца, напэўна, рэалізавацца адносна тога месца, дзе я жыву, адносна тых людзей, з которымі я разам прабываю, тое месца працы. Гэта ўсё тая аказія, каб гэты працэс навяртання быў чынны і дзейсны ў нашым жыцці. Да гэтага ўсяго, як мы ўжо зазначылі, патрэбна шмат працы, шмат высілку. Пагэтаму мы аб гэтым усім і молімся падчас кожнай святой Эўхарыстыі, падчас нашых малітваў індывідуальных. Молімся таксама і ахвяруем у гэтай інтэнцыі і пост, і учынкі міласціны, і, напэўна, таксама ахвяруем святую камунію і іншыя ласкі, которые выплываюць святых сакраментаў. І просім, каб нашае жыццё, напэўна, прыносіла гэты пажаданы эфект для нас, для нашых бліжніх і для хвалы Бога Айца Ўсемагутнага. Няхай нашае выкананне Божага Евангелія, жыццё паводле Божага права успамагае нас ва ўсіх гэтых ласках, каб мы годна пражылі гэта земскае жыццё і змаглі асягнуць вечную радасць у небе. Амен. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Światło ze światłością. Do Boga naszego Ojca pełni ufności w Jego wszechmoc i miłosierdzie wołajmy z pokorą. Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją miłość do każdego człowieka. Spraw, aby Kościół był znakiem Twojej miłości i nadziei w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś lekarzem chorych i opiekunem uciśnionych. Wejrzyj na cierpiących, na biednych, potrzebujących. Daj im moc wytrwania w przeciwnościach. Ciebie prosimy. Boże, Ty wzywasz wszystkich ludzi do nawrócenia. Oświeć tych, którzy przez swą zatwardziałość kroczą w ciemnościach grzechu, aby w tym czasie przemiany powrócili do Ciebie. Ciebie prosimy.
Prośmy Boga Wszechmogącego w intencji dziękczynnej za otrzymane dary łaski, za przeżyte lata od Людмилы Iwódź z prośbą dla niej o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia, Boże błogosławieństwo, opieką Najświętszej Maryi Panny i światło Ducha Świętego dla lekarzy. Ciebie prosimy. Prośmy w prośbie dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary łaski, za przeżyte lata od Maryi Zmitrowicz. Prosimy również dla niej, dla jej rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, opieką świętej rodziny, łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego na co dzień. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś Panem nadziei w życiu wiecznym. Prosimy Cię za wszystkich naszych wiernych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, za zmarłego księdza kanonika Ryszarda Jakubca, aby dobry Bóg przyjął ich do społeczności zbawionych w niebo. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty jesteś Panem winnicy. Wspieraj nas swoją łaską, abyśmy mogli wydawać owoc, jakiego oczekujesz od swoich przybranych dzieci. Ciebie prosimy. Panie Boże i nasz Ojcze, przynosimy Ci nasze prośby i nasze skruszone serce, ufając, że wejrzysz na nie z miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam świętej łaski, abyśmy mieli przebaczać naszym bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Sławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś Boże źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała krwi. Zmiłuj się nad nami. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Tym godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskach i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję zamysłość, jedyny dla Twojej miłości. Bądź miłościwy.
Módlimy Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenie parafialne. Переживаем, браты і сёстры, трэцюю нядзелю Вялікага посту. І на гэтым тыдні, 25 у аўторак, будзем перажываць урачыстасць звеставання Пана. Гэта дзень святасці жыцця. Гэта значыць, што заахвочвае нас Касцёл і нашае, напэўна, сумленне у інтэнцыі падзякі Пану Богу за нашае жыццё, перапрашэнне за грахі супраць жыцця ад пачатку аж до натуральнай смерці. Заахвочваем да малітвы гэтай інтэнцыі, і святыя імшы ў нашым касцёле ў гэтую ўрачыстасць будуць адбывацца ў 9, у 11, у 17 і ў 18:30. 23-го ў наступную нядзелю, 4-я нядзеля Вялікага посту, которая ў традыцыі называецца Летаре. Таксама на гэтым тыдні, который будзе перад намі, распачынаем рэкалекцыі велікапосныя. Праводзіць іх будзе святар з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Рэкалекцыі будуць 28, 29 і 30, пятніца, субота і нядзеля. Традыцыйна так у нашай парафіі адбываюцца і ў адванце, і ў Вялікім посце. І 28 ў пятніцу, 8:30 Дрога Крыжова, 9:00 святая імша з навукай рэкалекцыйнай. Пазней таксама 18:30 святая імша з навукай і пасля святой імшы Дрога Крыжова. У суботу, 29 у 9:00 святая імша з навукай рэкалекцыйнай, у 11:00 святая імша, у 17:00 і ў 18:30 таксама святыя імшы з навукамі рэкалекцыйнымі і пасля вячэрняй святой імшы Дрога Крыжова. І ў нядзелю, так як кожную нядзелю святыя імшы ў 9, 11, у 12:30, 17 і 18:30 святыя імшы з навукамі рэкалекцыйнымі. Запрашаем, заахвочваем да ўдзелу ў гэтых рэкалекцыях, каб гэты час, напэўна, прычыніўся да нашай духоўнай адновы. Няхай таксама гэта паспрыяе добра перажытаму сакраменту споведзі ў будучым. Заахвочваем таксама прыступаць да сакраменту споведзі. Дзень споведзі ў нашай парафіі будзе адбывацца 10 красавіка, 10 апрэля, гэта чацвер будзе, па гэтаму таксама заахвочваем да удзелу ў дні споведзі, калі хто плануе. Падрабязней да гэтай даты таксама будзе пададзены парадак, як будзе адбывацца споведзь. Таксама можна запісваць старэйшыя асобы да веліканоцнай споведзі, якая будзе адбывацца 1 красавіка ад 10 гадзін з раніцы. І таксама набажэнствы пасыйныя Дрога Крыжова для дзяцей, для моладзі, для дарослых. І гэта інфармацыя добра вядома, знаходіцца на табліцы аб'яваў. І таксама гошкі жалі перад святымі імшамі ў 8:30 і ў 12:30. Таксама можна пры выхадзе з касцёла ўзяць свежы нумар дэцызіяльнай газеты «Слова жыцця», запазнацца з бягучай інфармацыяй касцёла, з гісторыяй манаскіх супольнасцей, которые функцыянуюць у нашым касцеле на Беларусі. Па гэтаму заахвочваем да запазнання з гэтай інфармацыяй. Сёння таксама мы перажываем у нашай дыяцэзіі у трэцюю нядзелю Вялікага посту і ў касцёле таксама на Беларусі так званую нядзелю Карытас. Сённяшнія ахвяры будуць прызначаныя на гэтую інстытуцыю. У сваім лісце на Вялікі пост святы Отец Францішак нагадвае нам, што хрысціяне пакліканыя спадарожнічаць разам. Дэвіз юбілею 2025 года «Пілігрымы надзеі» нагадвае нам, што нашае жыццё – гэта таксама пілігрымка. Давайце ісці гэтай пілігрымкай разам, дапамагаць тым, хто стаміўся, хто паранены, хто блукае, а гэта рэалізаваць можам праз учынкі міласэрнасці. І няхай Панна Марыя, Маці надзеі, заступаецца за нас і суправаджае нас у жыццёвай вандроўцы.
З гэтымі словамі звяртаюцца да нас дырэктары Карітас Беларусі. Поэтому таксама ў гэтай інтэнцыі молімся, каб гэтую ласку мы маглі чынна зрэалізаваць. Пры выхадзе з касцёла, браты і сёстры, там знаходзіцца сям'я і блізкія Александра, маладога чалавека, маладога хлопчыка, дзіцяці, которое патрабуе дапамогі. Гэтая благотварительная ярмарка, набываючы гэтую рэч якуюсьці, которую можна приобрести, можна паўдзельнічаць у гэтай акцыі в такі спосаб, што дапамагчы на дарагастаючае лечение для гэтага хлопчыка. Поэтому хто мае такое жаданне, магчымасць, то зазначаем, пры выхадзе з касцёла можна будзе паўдзельнічаць у гэтай акцыі, набываючы гэты прадмет, і ў такі спосаб таксама удзельнічаючы ў гэтай харытатыўнай чыннай акцыі для лячэння гэтага дзіцяці, которое патрабуе, это лечение дарагастаючае. Гэтая падрабязная інфармацыя таксама можна даведацца ў бацькоў, родных тут у касцеле. Поэтому заахвочваем да чыннага удзелу ў гэтай акцыі і таксама да чыннай і дзейснай дапамогі. Дзякуем усім вам за дар супольнай малітвы, за ваши ахвяры, таксама за дары і дапамогу, за ўборку касцёла. Няхай добры Бог адудзячыць для кожнага з вас сваімі дарамі і ласкамі. Дзякуем для хору касцельнага, для міністрантаў, для дзяцей за ўдзел у гэтай літургіі. Таксама для Людмілы Івуць, для Марыі Змітровіч, которые дзякуюць Богу сваімі блізкімі за пражытыя гады жыцця, за атрыманыя дары і ласкі. Яшчэ раз для іх складаем сардэчнае пажаданне, жадаючы моцнага здароўя, Божага благаслаўлення, апекі і заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі. Няхай Дух Святы таксама адорвае патрэбнымі дарамі і ласкамі, каб все вашыя жыццёвыя рашэнні, жыццёвыя планы згаджаліся з воляй Бога Айца. І ўсім вам таксама сардэчна жадаем добрага адпачынку, добрага тыдня працы. Няхай добры Бог ва ўсіх гэтых інтэнцыях нам благаславіць. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.